Menteri Ketenat Home, Passport, Legal Metrology, etc. Kyrmen Shylla, ulaple ya kajing sedang ke distrik Nasha Muk Bharat Abhiyan Campaign, ha kejialang kabala long ha Community Hall Lat Rembai Dongwa, ha kasngi thodiang. Ya ke program la pelong da ke District Administration but District Social Welfare Officer East Jainte Hills District halor kapang delete drugs will delete you from this world but ya ke jialang la penya da ke rinibet patlong Program Manager MCSWA TICC Khliehriat ha ke jingdon lang kinong songsnong ki khana school but no hikai Kanasha Muk Bharat Abhiyan Campaign kadai ka thong jong ka sarkar kami lingba ka Ministry of Social Justice and Empowerment ban iakhun pindu jaj bat pindu na ya ka jing pendan kam ya drok. Ha ka jialang Menteri ulapan ko burob ya US lamare uway na kisamla ka district ubalalat na ka jing kerni drok bat ya ka kenhuan anti narcotic task force ka batre shitom bantel akam ya ka jing shalan ya drok hapo ka district. Jangan poin kesehatan ada pun bagi family kita mat yang ini juga, upi the you upi the kemat kita, mana nanti jadi ki one pay yang macam normal life, bahagia MV yo perlu punya jangan, we share the same birthday, kecuali sih kang auto perlu, hakik tahu nak kian, yo lip house nem terjauh, hepor orang like class, untuk perlu kenal dengan auto he tried it. The trial of the drugs. The kana story yang siang suka awak kita story. Dah ada mana kelih paham kita. Oh, lazy thia to thia oh, mana cium the drugs. Mak first time yang. The kana paham kita kicing life thing yang paham drugs. The hede por kani realize oh, tang hede por kan sama por. Ngada malu kamu kena school lebih por dalam kelas. Kau aktif paham the drugs. Taman itu waktu awal biaya yang juga ada, wahab tu tiada lagi ten itu jadi macam, then next ni realize oh tu kecil ten itu bagi apa, kecil hikai itu kibah, tu kau bah, kadang orang like drugs, tu ketika kecil ten itu kibah itu macam, bahkan cuma kecil maya itu doa yang ada. Kepada ini kata ikan kuru, wah ham try percang, hamman kau tu makar benda mood percang dari kecil ten yang bagi apa damu. Hari mat kampi kamu terpon kerana siang tu yang kecil, maya yang berdoa yang lagi, bab maya yang society. Kenapa you give your life begini orang engkau pasal tu bi, wakini kecil ngapi yoi, malu kecil kemudian mah. Ilah prinsip ni kan, penekam ni kan. Warna kesini ngasam kemen bawa bi, the pergi orang kelam the senyau ki ibu engkau ye ngai bi. Hari ngasal lego. Yo Suresh lemari, wa not ye, ngagai jad pergi yang ini yang mudi beri le iburi ini bagi pai, jadi kiat petani samto bang kanai nau mana, mana adik ye iburi mi pai ba tertib ki heli musa. Hari Suresh ne, order lain order terkecil di kamtam yo drugs pergi di tuan substance ki upper, ye no hakmat yo ngai bi, klaim kete yo umben soromo, hari kecil wan yo to kusa ba. Keluti kau bahaya dengan ibu punya motor, hawa mani kita ki wacana mau kagani ye cuma kena kau yo kecil ada. The message that I want to convey today is that whatever might be the situation, drugs is never the solution. For the youth, as I said, these three are generally the reasons why they undertake to drugs. So as you will also see in the video that is going to be launched, drugs is not the solution to any life tragedy whatsoever. Let's say if somebody is facing heartbreak, or let's say some family sorrow has come. It is time to be strong and not to be weak. And drugs, as a matter of fact, can never make you strong. It can take you to a world in which you don't care about anything, but then nobody amongst us wants to live such a selfish life. Only if we work together, we can fight against this menace. You cannot expect just one arm of the government, the police, makin trade, kiway pada kicu apa lah, ketiak makin lah ya, kamu nak bermuda. Mafi ikhna school, mafi pelang pulih, mafi day alaway, mafi day future journey. Kaca mafi done, focus baik dekat kuat mafi, focus baik dekat career mafi, kinya cakman. Haba fi yo ini, Islam kita jom fi,
kino bino kibreu ki bawan haba, kino bino kibreu ki bafi itu, kibreu ki bafi yoi, ki bafi kai, ki bawan ra, kino bino ki jimbang, ki jindi, ki bablong, bentuk ki police. And that goes to everyone, whether you are di nampak senang ni, di blok kemana, mengi polis ni kuat lah, finyarap, yang miro kajian kajian terima. Apa video ini, kino bertemai beliau di bawah senang, di bawah saat temai, di bawah itu, inform the police. Toll free number jogi ke 112 ke terekam by 24/7. Kalau kau call ke 112, we will be always be there when accept the call, and always from the police station somebody will come and respond. Kadang-kadang kamera jongi bahaya Malaysia bagi kena ini kinungap kanina Jepang. Kimde banwap kanina nama kisini filangap kepada kapan. Dari sispa mo di bawah bibitan sandrumot di belakang. Kalau if you're choosing drugs, you're choosing death. If you're choosing drugs, fi je ya jinyak yang career job fee, yang education job fee, yang no job opportunity that we have in the future. What did the drugs? Okay, say no to drugs, say yes to life. We want East Jharkhand Hills to be a model district for the entire state as well as for the entire country. Hadin ke Jialang, Menteri Ulakawe lama ya kebaik rally nalat rembai, man pensung thu halor ke jingma jong udrok. Sengap habat nam kerni nanti badam touch ya gani ga jingdi pun buat tam ya jingdi drugs tek tenggun kisam la jongi kiba sengap la bala dang mat jing ek babon ban ni pai kmat chang ni jingdi pun buat nang bakan dong tibab ya kata jing ek jongi ndai kalong pun ban jing ek ba pyrshah ban ya ba jing ek ba ni mat ba gede keluar bagi lapha Sabarok ikut sama jeng di Meghalaya jeng ni basnya bakir nagari jingji pintu aj buat nagalin gak susah jeng hiro ngira simenta kene ba da jing jinsur mesin jeng ni nang ba ikut sama jeng ni tin lait nagari jingji pintu aj nagalin susah jeng tangan ni kubor ke ba kediat flashbone.